Yada say M-KOPA baby Adom TV Badwam Jumadi eso yada se papa paso guso share na nia yadru so no me wo M-KOPA for ewa ha anope ye ne won mo eba bedi enkomotie ni ye be fa ye nyina ye ho na efiada enti e be si next week mi no watoto ne ma nyina eye minua ba papa bi adomako ewa ha na fe Patrick Oche aha Leone Adomako head of operations and afi Patrick Adomako so head of marketing. No, regional sales manager. Omunyina free M-KOPA na abay. Men corporation hoy. Me mamunyina ko aba. Yada mo se papa M-KOPA pacho ye dia. Enti M-KOPA ye device financing company. Okay. Ye die nyina ne se omo a omo pese omo to mobile phones. Na omo di omo djuma. Ana omo djuma die bia omo pese omo de be bia. But omo ni sikapudu omo de betua no. One time no boomsa no. Ye die ne se ye de ma omo. Na ya ma omo etua no nkakra nkra. Nti plans na ye mienu betumi etua no 6 months, betumi etua no 4 months. Eno gina wo awo so. But ye start here would the sika kitwe bi beto ase ansa nkai no na ya spread the amount sika ne de kitwe bi na wo de beto ase na nkai no ya spread the amount nti ye de everyday Ghanaian and a daily earner obia everyday bia okọ na dwumakaya ye obia wa na dwen so mepe bibi foforo aka ho baker bi caterer bi a opese o bi anka me nyoma na me ye me wi ampese me twa picture me de to Instagram me de to Facebook me de to me status na nkofo hu no omo na ye pe nti omo ba na ye de ama omo na omo tua ne nkakra nkra sa mpacha nti se na wo be ye de aboa omo nti se waboka ye wabo bi aketre bi din no ni ade obe ne dey nti obetimi abas sesi ade ye wo partners bi a ye ne omo ye adwuma nti MTN say across the country we have 77 shops. Telesell so ye 10. Inti all together no 87 shops are ultimate kwanti we betimi akọ MTN circle kra. Udu ho na oka se o ibia ope phone M-KOPA phone bia. Obi wo ho obehu se wa branding ne ho M-KOPA ana wa branding MTN M-KOPA. Wona ne kasa oba chew depending on phone na ope no. Or the bet chew no the plans ni nyina aka ho. Na wan kasa we choose ni ope. Oh yo na je se ne mo tre M-KOPA de ba mo ne turaku ana Turako. Yes, Turako for our partnership and also to say. Into no cranting na ye buy into wo hwe t-shirt ni me try more than a phone. Okay. Nti sanya ye kana ye customers no mo hia ye pa. Nti ye hu say bi mo wo ho a omo ka omo nsam hire ye anyhow a omo pese ye boa omo. Nti on so omo say products are we ignore our customers so you be ignored by your customers. Nti ye tie omo. Okay. Na ye tie omo no na obitimi ka kire se o ebia yare bi bo no ama ne ntimi kura nko ejuma nti yenso so ye de ne se wo ye ejuma na wotimi tua wo phone na waje no nti ye ya dwen se ese ye boa customers no more than ideally ye no nti Turako partnership no any HMD no yankasa yetna ho hu se okay yetimi any HMD used to be Nokia right yetimi ni omubom eye bibia affordable customers betimi atua easier betimi ama omo extra packs na ade kakra nti sisi a partnership no we behu say your phones ni your friend X series nti your HMD M-KOPA and it is X2 and X20 your launch no last Thursday 30th and so far customers no money ajepa because we to phone now ubenya data free data na ubenya no say tell America na bi mo home person mo twa pictures mo upload but data bo kra dem mo nti ma free data ya ma one time screen change meaning say wo phone no enim paya yes wo di breya obetua kitwa bi costing kind ye befa na ye change amount we also have after sales repairs nti wunya problem bi a wo di breya ye be fix am me mfa nko baby a wo di fa breya na ya fix am say ye bibia ye in warranty ye be fix am no cost to you at all and then apart from that so you say ye we with Turako no your partnership no say we yare then nti wentimi anko ejuma ibia wakoda hospital number of days nti wo buy wo hu say wo finances na e short kaka ko from what the proof say oh ampa me yare ya ye gini nyina ye be ma o sika bibia wo da hospital
2 nights for each night be a woda hospital be be 125 cedis to cover our costs exactly. Nti enye insurance a wo be kwa present but wo bia wo ba o me koda hospital nti ama me nyoma ye basa kakra be ma ebia nipa no nso so nyame mfasa amba na se bibi ye na ye wo sika kakra ye de be ma na busuafo a mo betimi di ahwe na chiama no nti ya dream customer no ho na yesi o sisi a no ye ma omo more than us just giving them a phone ye ma omo bibia omo ni beje ho se mo sesem kra me ko ra Patrick ho na ja won to so na nti ekwan be apart from there me nua be ya kan kwan be na mo fa so asa build in Ghana yen sika sem no ho. Okay, me da say ye hwese de etie na sesei amafo be yembo obe transfer sika mobile phone obe send bibi ato ntintan kese no bi ehu a mobile phone smartphone enti de enti a ye de S-series ne ba ne se S-series no phone a ahoden wompa na RAM no 6 internal memory ne 256 gig benyi so bitim de nema be bragu so and influencers on TikTok obehu se wom je sa phone obetim de ye djuma som kese a de sika ebe bom bottom and nti de kan de sa phone yi ebe ti ye hwese obi biara when ya je ho so person je phone we ombra because one obaje phone na inikwazo dis ka kese ye biaba okay bibi kakra bi na de ato ase na afia bi sa se breba na betim de tua 4 months and 6 months wa be chusu de wo pe na afia chiche mu nketi de amount nti ba sa na obi a oye adwuma tomato seller yam seller carpenter obi a betimi asomo nti be mu obi an setimi aka phone wetimi a transact ewo ne phone so and apart from say wunya phone okra no ho ne benefit ni pepe wow now to add to that so yeah ma employment so exactly. Since I start here yenya omo ton phones no yenya be 6,000 plus yes na Ghana phones so omo M-KOPA phones we have over 350,000 yeah oh nti there's the need for it nkofo pe so omo to onso so omo niska nti so omo champion na woka benefit be to say ubenya data na for life and say just otoye no na e bia last for a week a month bia na debut okay week debut yeah 6 months oh yes until 6 months to month your mouth data I see and you be build business now guy pa oh my dear nti he e benya bia ato e bia na okay nti no I said one who say mashe green. I better that be na born to be some for she green M-KOPA for nko a. O hwe na hu say ne pana. Green do nko be she but dey na be ma mu de na unique nti me hu a me say M-KOPA for. Okay, nti dodo na ye green obi hu say atrom M-KOPA. Okay. Ya atrom M-KOPA egu ho say. E bo so ya atrom kire say gene easy to and simple. Bibisa wa kire. Apart from that so ye san shops Okoba bit is a circle opposite NS Chemist wholesale division, no, right opposite green and white. You were a shop or ho, Kukumasia, Santas runabout, Pepe, and also you were a shop or ho, Jowulu, L-beam traffic light, that's a Pepe, you were shop or ho. Again, your name MTM phone so I your partnership, or shops, so we say, na ye stand or ho, M-KOPA agent to ho, Ubenya be and swato. And I say agent and I baby abobonya ko Benya phones ni bia to. Baby, we have agents across. So benefit ya market can like me do how much me mu. Pepe. Yeah. Okay. Martin Pacho we be mo ho o de beto so. So be person of friend so no bisa more about it. Yeah, so betimi afre 059 69 21333 059 6921333 or person WhatsApp here so 055 166 8800 okay 055 166 8800 yeah mo sign board and AC kase be board bi say achimota stretch no so ho be yeah ni MTN collaboration that but o can we no buy get it cheaper yeah bibi sa ho I see the me person me so me catch to ne say no I mean, you create employment. Mabu nyina, and we have as at now, I think say about 2,500 agents on mugusu ye juma ene. Ye pebi aka ho. Ejuma obeya de bia sika begu botom. Enti ye bia po amobia. Se mre so nko aso person ye juma nko dia bra. O bounce abeka ojuma. Because 6 month data dey nya better o. Data no we cash pa. Enti say wo je phone yi na 6 months won to
data like every month bia omo de ma wa sasa sika we betimi invest wo business pepe unya data screen so empire one time betimi change ama once anya hospital cashback insurance nti enema bebre also get it's more than a phone X series it's more than a phone yeah it's just more than the phone ampa Tian so yen cry you betimi why already the way na wo kan na yet said there ase bia omo aye omo adwuma ne ade every day and wow we betimi a obi wo ho timi gi phone no na wa hwa o makoye adwuma bi menya sika bi na wetua 1 week na gu so and yan gi sika nso so wo the mobile money na betua nti e ma wo code na nti one kasa your own time no na wetua wo ka nti o hwa na mo yeri so obi di dwane oh nti eno na ma ye special nti to say ye technology ne ye asen wutua no na o use nti say bia wentua for some time a phone timi lucky yes nti wutua ya na bie nti asen ho na wutua no nti bi mo wa they are really good payers nti wutua ye nso so a there are extra benefits omo mutua ye nso so omo wi omo pe upgrade na omo ba so metua we ye wi o me de ama me maame nti me pe foforo nti ye be ma o upgrade no sika ne ndo so pi ya te so yada se papa panti opportunity ne nie to me aye washomu da wo mu wi ya je konta na frɛ na je wode emrantie na se yenkoye nim sister Sandy bi eye guy on fa ho sepe ento so me kwaba